ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Haray musidɓe julɓe daroɓe oɗo télévision évasion guine ɓawonde en yettude Allah subhanahu wa ta'ala waɗɗo ko himo yettire duwanoɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Haray min jarni on e nde ɗo ɗen hun ñalande mawden nde Allah subhanahu wa ta'ala suɓi e ñalɗi makko ɗin ñalɗi yontere ɗin nde o waɗani ɓeydari en moƴƴere ha wone malaɓe ko waɗi ko nafoyta ka Allah subhanahu wa ta'ala ko moƴƴere yaadande ka makko. Haray ngal ɗo ɗen hun ñallal ngal subhanahu wa ta'ala ewni en o hirtini ewnadu ɗum e ngal ɗo ñallal o dalika suratul jumu'ati ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah. Haray ko ɗum woni ko noti ɗen e oɗo ɗen hun nokku plateau évasion guine ɗen ari noti noddandu subhanahu wa ta'ala e jantagol inde Allah. Eɗen toromo kanko subhanahu wa ta'ala yo waɗu en jiyaɓe ɓe o yiɗi ɓe o suɓi o ƴettiten e hoore l'islam ɓawo notagol meɗen noddandu noddi en ɗum. Haray musidɓe julɓe ɗe wondi e invité ɓe meɗen ɓen ka plateau évasion guine ɗo ɗen oustaz Abdoullahi Ba Mombeya. Haray koɓe anduɗen ala ko sifoɗon e maɓɓe ko honto ɓe woni koɓe honto ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum noon koɓe anduɗen no gasa hiɓe anda bal hiɓe anda ɓuriran min e guite mon onon ɓe sifoɓe oɗo ɗen hun télévision évasion guine. Haray hiɓe yoɓodirani en ɗo ɗen hun mawdou o hittuɗo mo tawi ko on ɗon ɗen hun nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tabbiti e hoore muɗum ko on ɗon o piya e hoore muɗum ko on ɗon ɗen hun o suɓi ka ɓantugol oɗo ɗen hun kalima la ilaha illallah o wakkili haɓodugol le yimɓe makko ɓen sabo salagol ɓe ɗum ɗo o jogitingol ɗo ɗen hun konngol ko waɗi noon ko ngol ɗo woni konngol ɓoggol hakkunde won ngol tawata hara firtode alana ɗum ko ngol ɗo neɗɗo jogitoto o male wono subhanahu wa ta'ala daaliri noon nden hun ko ɗum ɗo woni ɓoggol jogingol finde ngol tatara ala firtode. Haray ko ɗo woni kalima la ilaha illallah. Haray usad ko sadi mon ko tolin hande kadi ka plateau évasion guine ɗo min watti micro e sokeje mawɗon. Haray makane min ko seyno danɗon men e muɗum ɗo ɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala arsuko on ko longinon men ko tatara ko yika deftere Allah ka sunna nela sallam. Allah waɗana menen kadi ɓen hittotoɓe konngol ko ɓuri moƴƴude e konngol kol ƴetta bal ko deftere Allah e sunna nelaɗo. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'ma wa nusalli wa nusallim ala afdalil bariyya wa khairil anam wa sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina Muhammad al-mab'uth rahmatan lil alamin sallallahu ta'ala alayhi wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-mujahidin. Amma ba'd, أيها المشاهدون الكرام والمستمعون الأفاضل، أوجه إلى مسامعكم أطيب تحيات وأزكى ما يقال قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أري شيخ إبراهيم أو جرن قلمين إن الله تبارك وتعالى ɓaawo jarnugol meɗen allahu tabaraka wa ta'ala duwano oɗo nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam. eɗen toro allahu tabaraka wa ta'ala yo Allah ɓeydan islamu cembe, yo allahu ɓeydu barke e ndiɗo leydi meɗen lagine o ɓantara e islamu e ndiɗo leydi. en toriki allahu tabaraka wa ta'ala yo Allah sembin oɗo e groupe évasion guine o sembinana en oɗo télévision wonɗo wallitade en ka leydi meɗen ɗo fino oɗo l'islam hewtira ka galleji dendagal julɓe lagine. Haray no makir ɗum noon ko falde yiwde ko fi muɗum ko hunde hittude, hunde teddude, hunde hanade famede. hunde nden ko honɗum woni nden hunde ko oɗo kalimatu la ilaha illallah. ngol ɗo konngol ngol andanɗa hoore ma ko ngol ɗo woni miftahul islam o. diina islam mo iway ka yaasi nataka l'islam ko kol ɗo konngol woni saabiwal sottirngal ngal ka ɗo diina fino natire. ko ɗum waɗi selli annabijo sallllahu alayhi wa sallam ka sunna maɓɓe wonde si tawi no yimɓe shirku ɓen ari no silmugol nataka diina islam
hari ɓe longinayno ɓe ngol ɗo konngol ha ɓe makana ɓe ɓuulu la ilaha illallahu tuflihu wi'e la ilaha illallahu male ɗon wi'e la ilaha illallahu male ɗon annabijo sallallah alih w sallam no makande oɗo bappirawo maɓɓe abou talib ben seydna ali radiallahu anhu iɓe maka ya ammati qul la ilaha ya ammi qul la ilaha illallahu tuflih hiɓe maka nayno oɗo umayyatu bul khalaf oɗo hoorejo keferaku gunnu fewdo o sahi ɗo makka ɓe maka ya umayya qul la ilaha illallahu tuflih ɓe makana abou lahabin ɓe maka ya ammi qul la ilaha illallahu tuflih ko non nelaɗo sa sallam no windayno leeter ɗi windana mulukul qarat mulukul alam ɓe windana kisra e kaysar ɓe makana ɓe qulu la ilaha illallahu tuflihu wi'e la ilaha illallahu male ɗon yoni en tun andugol degré ngol ɗo konngol la ilaha illallahu nelaɗo men mouhammad sallllahu alih w sallam ɓe maki hadise maɓɓe seddinaɗo ka defte sunna ɓe maki man kana akhiru kalamihi min addunia la ilaha illallahu dakhala aljanna ɓe maki e riwaya goo filla wonde fa qala annabi sallallah alih sallam man kana akhiru kalamihi min addunia dakhala aljanna filla yego ɓe ɓeydi ɗon ala ma kana aleyhi kala mo konngol mum aduna sakkitorol woni la ilaha illallahu o naata e aljanna e filla yego ɓe maki e dow kala ko wonno e dow muɗum woni oɗo ko yeddowo allahu tabaraka wa taala woni oɗo ko faggitotoɗo bakkatuji si tawina haqqiji yimɓe ɓen konngol makko sakkitorol woni la ilaha illallahu o naata e aljanna ko ɗum waɗi haray ngol ɗo konngol julɓe ɓen no duwa famude ngol ɗo si tawi ngol ɗo woni ndelo diina men kan diina kan koye hoore la ilaha illallahu o mahi ñiwre islamu nden koye oɗo la ilaha illallahu humi gurdam julɗo on koye nder oɗo la ilaha illallahu woni fubbade bidayatul insani ila nihayatihi yasubbu fi ma la ilaha illallahu tawi fuɗɗode ni gurdam neɗɗo on e sakkitorde ndin ko neɗɗo no juurodirde e nder ngol ɗo konngol la ilaha illallahu fa awla li daka al muslim an yarifa haqiqata hadihi l kalima haray waɗɗike on ɗon julɗo mo anndanɗa gurdam mum ɗan fof ko oɗo la ilaha illallahu nde o andata haqiqa ngol ɗo konngol o anda ko ɗum woni ngol ɗo konngol ko ɗum waɗi hara hiɗe suuɗi oɗo mawdou yewtugol nde ɗo toɓɓere fi oɗo la ilaha illallahu e cali tati salnuduya en andi nayi taw ko ɗum woni firo konngol ngol mana l kalima la ilaha illallahu ngol ɗo ko on ɗum woni firo maggol hingol sigodiri e ciwto maggol muhammadun rasulullah sallllahu alayhi wa sallam oɗo muhammadun rasulullahi kadi no mari firo mo wi'i la ilaha illallahu fiɓi la ilaha illallahu huuri la ilaha illallahu o naata naari saldu ɗimmuru ndum muhammadun rasulullah haray dina makko kanka sella joni noon sigidiren ɗi ciwtiduɗi ɗiɗi la ilaha illallahu muhammadun rasulullah yon andintinen jama men on julɓe lagine julɓe aduna sutiɓe en fewdo ɗo punni en ka salonji muɗum e ka biroji muɗum e ka galleji muɗum hay ka hoore laawi hiɗen andi yimɓe ɓen hannde no connecti hay ka internet évasion on no ton hande mo contact mo yehi ka internet mo yehi ka youtube mo yehi ka google o naati nder ton évasion tv no nder ton donc haray ɓeɓe haaju mum ɓaawo jama on haaju mum noye oɗo évasion saabu nafaji ko évasion on jogani ɓiɓɓe lagine ɓen kon ko évasion on jogani société men on kon ko évasion on jogani kaɗo dina islam kon immorde oɗo émission nafa oɗo émission haray saabu ɗum hiɗe yiiɗi andintingol kala sutiɓe en fewdo ɗo e satiɓe en sutoyagol ka internet haray andintingol managol ɗo konngol la ilaha illallahu e ciwto maggol ɗo muhammadou rasulullah sallllahu alayhi wa sallam toɓɓere ɗimmere nden kadi ngol ɗo konngol anden hingol mari diddu hingol mari contraire al ashiya u bi diddi ha tu'rafu piiji ɗin no yaawa faamirede contraire majji on ñaamo ngon no yaawe andirede nano ngon ko moƴƴi kon no yaawe andirede ko boni kon eɗo ngeli oɗo sahabajo mawɗo husafatu bun yaman alayhi radiallahu taala anhu oɗo husafa alayhi ridwanullah imo maka ino kana annasu yasaluna arrasuli an ilkhayri yasaluna arrasula an ilkhayri fa kuntu asaluhu an ilsharri makhafatan an yudrikani yimɓe ɓe no lando oɗo nenaɗo fi moƴƴi ɗin
naɓayɗi aljanna malinayɗi wonayɗi saabu ha yurmede allah hewta goɗɗo heɓirɗi moƴƴere ka allahu tabaraka wa taala o wi kanko husafa min miɗo lando nelaɗo on fi boneji ɗin ko naɓata yiite ko wiyeteno boni kala ko moƴƴa kon ko boni ko boni ko ɗum ɗo woni naɓude yiite ɗi moƴƴi ko ɗi woni naɓude aljanna o wi ɓaawo yimɓe ɓen maaɓike landagol nelaɗo fi moƴƴi ɗin min miɗo ara eno landoɓe fi boneji ɗin o andini en o feeta o majja o woopa o maaki ko fi wota boneji ɗin hewtitomo ɗi selinamo laawol moƴƴereji ɗin ɗi naɓa mo yiite ko ɗum waɗi mo faami ko moƴƴi kon himo duwa andude kadi liddu ko moƴƴi kon ɗum woni ko boni kon ta'allamna charra la li charri bal li tawaqqu'i fihi famine ko andirten ko boni wona fi en waɗu ko boni ko andirten hunde kaari no boni wona fi en waɗu ko boni kon ko fi en waawu dandinade waawen hiwde hoore men hara en yanade nden konko boni isan la ilaha illallahu o no mari liddu no mari ko firtata ɗum no mari ko darti ɗum ko teɗodiri e mum kon ɗum no wiye ashirku billah ɗum no duwa famede haray ɓaawo ɗon inchallahu si allah accani en tan on en yewtoye seeɗa fi chartiji la ilaha illallah muhammadu rasulullahi o inchallah haray ɗo no fuɗɗorɗon ni ɗen inchallah ko ni yewtere woni yarde haray ɗen andi oɗo ɗen hon kalima mo subhanahu wa taala waɗiri tabadul hakkudeji meɗen e makko ko konngol ngol kanko taw o qirriti o holli woɓɓe goo takko kadi qirritike ngol ɗo ɗen konngol har wona en enen o daali shahida allahu annahu la ilaha illa huwa walmalaikat wa ulul ilm allah tigi kanko himo qirriti e reweteɗo allah sowona kanko mana ko hunde kanko allah subahana taala o jaaɓi ko nden o wiɓitani enen kadi ko yen jaɓu nde donc wa ulul ilmi anni bo ka wonɗa ɗon e gandal no woodi woɓɓe goo ɓurɓe ma gandal ɓe allah subahana taala reconise gandal muɗum ɓen ɗon ɗen humɓe jaɓingol konngol an kadi ko ya jaɓugol joni koye ɗum heddani en sa enen boyno e woodi e meɗen anduɓe kalima la ilaha illallah wowlete ka baariji beere o wowlete ka jaadodire o wowlete ka moƴƴereji ka juulirɗe wowlete mais mana kalima la ilaha illallah ko waɗi wano makirɗo ni oɗo sahabaji o landi tono kanko nelaɗo fi boneji ɗin fi yo ƴeɓutu boneji ɗin eɗen andi qur'an yewti en woodi no landiti ɓengol konngol saabu andugol mana honɗugol konngol mofti si tawi julɗo kanko andali manangol konngol kefeero kañum andino manangol konngol ɗo haray no hawnani on julɗo a jaala al alihata ilahan wahida mana manangol ɗo ɗen konngol haray sogganen yewtere nde inchallah barakallahu fikum cheikh ibrahim en torki allahu tabaraka wa taala allah ɓeydi barke e golle mon ɗi allah ɓeydan évasion on ɓantan ndiɗo leydi meɗen laginiɗen toro allahu tabaraka wa taala daiman wa sarmadiyan yo allahu tabaraka wa taala ɓeydan ɗi ɓuttu nemaji ko woni e ndiɗo leydi immorde ndiyan e dimɗe e yaasi hekkiɗuɗo e yaasi deeƴuɗo e nemaji ngaluji ko surri ka nder leydi ɗo en torki allahu tabaraka wa taala nafi ɓum ɓiɓɓe lagine allah dandu en guere e ndiɗo leydi meɗen oɗo konngol la ilaha illallahu no makirɗon ɗo nin hanana oɗo julɗo kaw jowɗo welsindo ha kefeero on tawa no andingol konngol saabu oɗo kefeero saliɗo islam gila ka fajrul islam fewndo annabijo sa sallam gerdano e ɓeɗo heferɓe ndiɗo leydi makka fewndo islam o fuɗɗi kamɓe heferɓe ɓen ko contexte mana ngol ɗo konngol ko woni kon e nder maggol konngol somodi kon ko ɗum ɓe faami ɓaawo ɓe faami ko ngol ɗo konngol la ilaha illallah o somodi kon ɓe andi si ɓe ƴetti ngol ɗo konngol ngol hoɓɓitayɓe ngol itta ɓe boneji ko ɓuri fanɗude boneji ɗin ko argol tawa ñooge no waali ka hoore laawol acca ɗo ñooge ɗe feeƴa sabu nela sallam maaki wonde iman on ko geɓe capanɗe jeeɗɗi e jeeɗɗi ɓe maaki geɓu ɓurɓu lowde kon e iman on ko imatatul azani tariq ko ittugol ko ko tampinta ka laawol bullal no waali ka laawol an a feƴƴi a yeƴƴitike yi bullal ngal ngal yiwaarima yiltitoɗa itta bullal ngal ka laawol fiiɓota ngal yiwu goɗɗo goo biniri ndi fusi ka laawol an ari a feƴƴi keeje ɗe yiwaarima alhamdulillah yaha han to andita goɗɗo goo kadi aroye ɗo joni no gasa e ñiwre binir ni barminamo ara itta ka laawol ndiyam tunuɗan ɗan no ilde yaaka laawol ngol fuu kati
ara tawa ɗan ɗo na an waɗi ɗan ɗo na hibbiɗan ɗo kono ɗan lorrude tagu Allah mum julɓe kefeero ara yiilaɗan ndiyan ɗo pottinaɗan ka lawol naslam ma ko ɗum ɗo ɓuri joltude e geɓe capanɗe jeeɗi imanu idan on andi jaka la ilaha illallah ɓay ko konngol ittengol neɗɗo e yellaji ɗin kefeero on falaka accitude boneji ɗin o wi mi saɗi o noddi oɗo nelaɗo sallallah alih w sallam kanko kefeero ngo wi ya muhammad istami heɗo moƴƴa meɗen hoolima fa anta aminum fa anta sadiqun masduqun ko a gonguɗo ko a gonginaɗo anta al aminu fina ko a woni hoolaɗon e amin min taƴirinoma ñawoje tawi ko a bobo ko a paykum a woni saabu allah dandi makka den ɗum ka tajdidu bina il kaaba hewno qouraychiyanko ɓen heeɗintini suudu kaaba ndun ɓawɓe watti suudu kaaba ndun ha moƴƴi ɓe pottini hajarul aswad on nde hayre ɓalere ka takko suudu kaaba ka wattoygol nde tawi mimminay sonko gorol ɓe wi ko kañum nattata nde heɓata teddungal ngal tariha mandina hitande suudu kaaba ndun wattano ɓawo ndu heeɗintinama ko mamirawo amen ka gorol amen wattuno hayre ni ɓiya gori darti poɗodira ha gorol ɓe saafi kafa dari arabe ko suusuɓireeɗi arabe ɓe ko suusuɓireeɗi mo ɓe saafi kafa tawi wona joni nambara ɓe wi hey ko noon acce joni jooɗo ɗen fanken mbuɗe adi ɗo natude e dow meɗen ɗo wo o yeeto en ko waɗeten ganda e ngeɗo yiite kaɓe jooɗi ɗon awwalu dahili min babi salam kana muhammadun sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo adi natirde ngal ɓe maki radina bika hakaza ɓe waɗima ñawowo taƴu ñawore nelaɗo régili on probléme tawi ko pay kum o déclara ka taw annabajo komo duuɓi sappo e takkude sappo e tati e nogay hakkude ɗon o régili o probléme isan qouraychiyankoɓe no andi oɗo heferɓe makka ɓen fewno on saahi wonanoɓe guerdeɗe ɓen no andi oɗo wonde ko gonguɗo ko nunɗuɗo ko fewuɗo ɓe wi hey ko a wona an metti men ko a aaden amen ko ngol konngol maɗa ɗo ngol wonɗa men noddude e muɗum qulu la ilaha illallahu tuflihu wiye la ilaha illallahu male ɗon ko ngol konngol fingol ɗo no mapini min saabu ngol ɗo meɗen andi firo mangol meɗen andi kunna na'lam ma'naha min laatinoke ko ɓooyi meɗen andi firo ngol konngol melaɗo maki a yeetena ɓe maki a ja'ala al alihata ilahan wahidan allah ma on faala wadde rewete ɗin fof allah tabaraka wa ta'ala rabbu samawati wal ardi o o faala yiltude rewete ɗin fof o watta reweteɗo goto ka suudu kaaba tun temettati e capanɗe jeego sana muɗum o toon y avait 360 idoles autour de la kaaba ɗiɗo ko reweteɗi ɗi hutti suudu kaaba mum o faala yo ɗiɗo fof soppe yahe sunne raɗe heddomo kanko tun reweteɗo tede ko ɗum tigi woni firo la ilaha illallah ka saabu sen ari ka ta'rifat ji addaɗi ɗin ko ulama ul islam wallitori en fi andugol ko wiyete la ilaha illallah ɓe wi konngol ngol taw eɗen andi ngol jogii calɗi ɗiɗi kono ɗin calɗi ɗiɗi ko arti ko e yettagol en hunde wotere mana kalimatu la ilaha illallah on ko kalima waɗɗo tarkibe mana fawonirɗo ko konnguɗi ɗiɗi woni haala woota konnguɗi ɗiɗi woni konngol gootol eɗe wiya kalimatu la ilaha illallah o kono ko kalimatun bi kalimatayni aw kalimatun murakkabatun min kalimatayni ko konngol gootol ngol anndanɗa hoore ma hengol mofti hengol faw defodiri e konnguɗi ɗiɗi konngol aranol ko kalimatu nafi on konngol ɗimmo ngol ko kalimatu isbat on kalimatu nafi on ko honɗum ko la ilaha on riwede dewal e kala ko rewa la ilaha reweteɗo o ala si tawi julɗo ngari ha ɗon dari ke ɗon aray hande kadi ala ko sendimo e kefeero saabu oɗo kefeero philosophe jo ɓooyuɗo hewnoɗo wiide la ilaha wal hayatu madda reweteɗo ala gurdan ko matériel aran hoore muɗum ɓeno yejjiti o matériel ɗo kadi ko wodinaɗo ko ɗum waɗi ɓaawo goɗɗo go wi kullu shay'in ko bittabia fiji ɗin fof c'est par la nature goɗɗo landimo qui est le seigneur de la nature ko homboni patron o nature ko homboni taguɗo ko wiyete nature woɗirgol ningol si en wi hendu ɗum ko nature o wi fi hendu ndum haray be lando ɗen ko hombo créé ko hombo tagi nature on a tabia si en wi bani adama wona ko moƴƴina wona ko taga ko iw ɗum nokkugo koye demuru iwi a jokkay ndu ndemuru ɗon ha hollaka ndu ndemuru iwi
famine wurin ɗon hiɗen andi Darwin ɗon o yanino ngon sengo ɗon ka théorie makko wigol bani adama koye demu iwi si tawino ɗum ko gonga ara no demu lannino ceerno ka ara no demu heddaki hande Allahu tabaraka wa taala tagu bani adama immorde e heɗɗere toɓɓu ndiyam toɓɓu ndiyam woni heɗɗere nden heɗɗere woni huyre nden huyre ɗon woni boobo on ka nder reedu o jibina ko jokkidirgol tagu gon bidaya on koye leydi nde woni koye leydi aslul insani on ko min atturab wa wujuduhu ko min annutfa summa min alaqa summa min mudga fiyo wiye o woodama e hino mo ko toɓɓu maniyu kum اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم كونين الله تبارك وتعالى تجري أودو بينجل آدم هان أودو داري الله تبارك وتعالى وهو خصيم مبين أودو نجوني وعوي درادة درتو الله يد الله تبارك وتعالى دونك سيبي لا إله هراي ريوي ديوانغال دوكو كلمة أولى e nder kalimataniji ɗin konguɗi ɗiɗi wontuɗi kalima la ilaha illallah on allahu tabaraka wa taala wi en qul huwa allahu ahad nokku go wino en fa'lam annahu la ilaha illa hu fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika andu wonde reweteɗo o ala si wona kanko oɗo allahu tabaraka wa taala isan se wi la ilaha illallah on ko kalima murakkaba min kalimatayni konguɗi ɗi wonti konngol goto la ilaha ko riwama dewal fof riwama e kala ko rewa illallah woni konngol immol ngol ɗum woni isbatul ibada lillahi tabaraka wa taala la ilaha reweteɗo wo ala hanaɗo rewede siko ɗon neɗɗon haani haaɗi hay so wiyama hay allah jabol ngol wona hi ko ɗum waɗi ɓe sintiroɓe ma nuura to nana no nuure nene waɗiya to en fatulle ka huppo keygu e koɗo karaji mum biɗiyaji ɗi andanɗa hoore ma no sinca tum fi no ñamire e fi moɓodire puyɗe ɗe andanɗa hoore ma ɗe ala moƴƴere adnelaka balko ɗi nambara tum yummira wacca kikalaji on no wayal no weela no ŋuŋi no ŋaño ɗon no faala o yaha o hiiroya jemma fof e nuurugol waɗiya tum tappan la ila nani haala bokka reweteɗo wo ala reweteɗo wala ɗum ɗon holli hay allah ala ka rewede hay allah hana ka rewede sa artirari konngol ɗimmol ngol illallah haray ya andu a wolari fus sa wolari fus a huwata fus ɓe wimo huwari fus o ala fus ko makane ngol ɗo konngol ko ceernojo goto e ceernoɓe Fouta Diallo ceerno Isaka Dongol Allah ɓeydanɓe jurmeno e gimɗi maɓɓe haqiqaji no wiye e maki mo wolari fus o huwata fus mo huwari fus o yoɓetake fus o gelike haray konngol ngol no fuɗɗi taw par ce que konngol la ilaha illallah ngol no adduma e golle e yewta fiɗe golle yeeso ɗo joni kono e andu taw ko konngol wowletengol bil lisan summa yutaqad fil qalbi konngol ngol fiɗe ka ɓernde mazahiru konngol ngol noon feeñande konngol ngol noon ara fil arkani wal jawari a tere ko ɗum waɗi ɓe anda taw fuɗɗode maggol on ko la ilaha reweteɗo wo ala illallah si wona allah konngol ngol ƴetti calɗi ɗiɗi wonti hunde wotere reweteɗo ala joni noon firo mon tigui si hawtidiri la ilaha e illallah on ko yaltata e nder ɗiɗo ɗiɗi fiyo ɗi wontu konngol gotol ngol faamo ko la mahbuda bi haqqin illallah reweteɗo ala handuɗo e rewede nde jojji ɗi foddi e rewede nde si wona kanko allahu tabaraka wa taala kullu ma yubadu siwa llah fa ibada batina kala ko rewa si wona allah yandugal dewal ko mere allahu jalla jalaluhu donc ɗum ɗo woni manangol ɗo konngol la ilaha illallah la mabuda bi haqqin illallah andi ɓe firoɓe ngol konngol wiya mana la ilaha illallah ko la khaliqa illallah ɓe famari kono ɗum ko gazul fikri ko psychologie julɓe ɓe wona haɓede firoji ɗin ka ƴiye no firiraka arande lawol noon inde salaf ɗum waylane khalaf on no geli mofte islam ɗen ko ɗiɗi ko salafan wa khalafan feƴƴuno ɓen ene yiwtorɓe ɓawo ɓe ummatul ijaba ummatul da'wa tawanoɓe fewno noddago woni salaf on ɓattodirɓe ɗum ɓe woni salaf on enen woɗɗodirɓe ɗum ɓen kono en notike enen wiyete ummatul ijaba joni noon ɓeya attanɓe ɓen ka ummatul da'wa salaf on ɓe wakkilinoke kala ko wolte kon kal islam ka dina allahu tabaraka wa taala ɓe yetnoke firomo mo wayli ɗum hande kulol nangede e kulol mayde e kulol kaso e yiɗugol teddugal e faale yo kuupi mum e kuupi kefeero hiɓɓodir aray on tigui yeeyi dina mum kan ceerno allah wi wala tashtaru bi ayati llahi
thamanan qalila to wattiti dina Allah kan coggulo lannay koy aduna ko ɗuuɗi wo lannay ceerno konngol ngol wiyetake la ilaha illallah ko la khaliqa illa Allah li anna al khaliqa huwa al ilahu wal ilahu huwa al mustahiqu bil ibada isan ko ɓuri yottade e konngol ngol ko ya wi reweteɗo ala handuɗo e rewede si wona Allah no anda kam taguɗo on ko allahu tabaraka wa taala fet isan tagugol ngol ko sifa e sifaji makko kanko Allah haali on ko inde jeeyade inde makko ilahu on woni sifatul ibada on ka uluhiyya handinede dewal tawi no andi e rewede on ko ɗon firo ngo yaltata la ilaha illallah ko la mabuda bi haqqin illallah reweteɗo ala tawa no foddi e rewede no jojji e rewede no hanna rewede si rewama nafay si rewaka lorray on mo rewari si wona Allah aray so on jarama wetanama aray e mana toujours ngol ɗo ɗen konngol o waɗi neɗɗo on si tawi woni o majjama hunde nden ko kara han o tombirta e probléme meɗen on ɓurɗo wonde probléme majeur on ko Allah subhanahu wa taala wi'i ɗon o aya mo janten ɗon e nanen sika suratul muhammad fa alam annahu la ilaha illa allah wastagfir li dhanbik probléme meɗen on ko fa'alam on woni jama on adorade ay fewdo kan Allah sallam maki ɗon ɗen fay konko yoko yamire jibi ka duuɓi jeeɗɗi ko ɗo woni babaɓe ɓoyi welsidi e ɓiɗɗo muɗum on ɓe yamirali mo fewdo ko hana yamirede ɗon si tawi no longina no fewdo ɗon ɗen al ilmu on heeɓi fewdo ɗon on tuman o andoyay noon ko hombo woni rewete ɗon so waɗa noon istighfar on ko waɗi ko ndiɗen nastu qur'an on arde ko fa'alam ko anduno taw andino taw nela noon yeetike en enen julɓe ɓen ko sanreni tuma andinete so l'islam ko wiyete ko l'islam sa andi l'islam maɗa on a taway ɗum no foti e hecci hankin musidɗo meɗen falaɗo natugol l'islam ari tawi lan miɗa salliganade alah sara o ari o jooɗi takko an ɓawo hiwde kelan haqqillan hokki taw haray ko jogiiɗo probléme hara ko faala torade fi sabilillahi ka juulirde on tumanna mi hiwritimo oyni lan a hollelan no salle gorte mo heccilan e duuɗi oyni min ko hande wonata ko an salligagol wona mi dulɗo hari kono mi haldidama jaɓugol l'islam oyni lan ka alan sara kono mi tawi min alan sara no woɗɗani lan mbawi ɓernade jetti yo Allah subhanahu wa taala tabintimmo e ɗum on tumanna mi hollima ko no salli gorte wallahi heɓede ka l'islam tawa kadi andinama l'islam muɗum on ɗum ko nema molanaɗo probléme meɗen on ɗo ko welsidare ko mawɓe jogui kon sengo andingol ɓiɓɓe muɗum ɓe l'islam aywa nam sari e seede ko mako ɗon kon tine on ɗon aya mo allahu tabaraka wa taala yewti ka suratu muhammad ɗo fa'alam annahu la ilaha illa allah wastagfir li dhanbika on andi ko ɗum waɗi imam meɗen al boukhari alayhi rahmatullah iɗo geeɗi kanko e alma meɗen Shafi'i ɓe kafi konngol yewtugol fi oɗo firo oɗo aya ɓe maki ndaaru e ndo oɗo aya a anday ko al ilmu qablal qawli wal amal aya on ko yetima ɗo ko gandal ado golle li anna al istighfara maga amalu insinagol ko golle mana insinagol ko amalul lisan wa musaddiqul jawari eɗen geeɗi ni istighfar on ko konngol ɗengal ngol tere gonginta saabu kadi nawigol ɗo astahfirullah allah min tuuɓi yaccan min on tigi no wirde ɗo allah min tuuɓi yaccan min imo ƴettirde ngon anana ngo haray on haari istighfar ka ko ɗum waɗi si ɗengal ngal wuuli istighfar on haray tere ɗe jokkay ɗon fi on tigi tuubi o toriki allah yalla accammo seede hihi o maapodi oɗo bone ɗo o wattatamo hande kadi ko ɗum deftere men al akhdariyu nden ko ɗum nde wi en ko annadamu ala ma fata wanniyatu an la yauda ila dambin fima bakiya min umurihi wa an yatruka almasiyata fi saatiha in kana mutalabbisan biha ini ko ɗi o niisi o tertike bone on faami o niisi o deesidi o fiɓi finde o wattatamɓe kadi o tertike bone on fewndo o waawi wiyete istighfar na poɗɗagol tum poɗɗo tum ka yiya wono poɗɗoro astahfirullah ñamugol noon no bonnira nanogo o geɗaɗe bon e nder konngol ngol fa'alam on holli en wonde fa'alam holli en wonde ko be anne ko ɗum waɗi annabijo sallah sallam si on taskiki on jangi oɗo sira imamul boukhari no yaltidi damal ka deftere makko hadiseji telere 11 ma hadiseji jeenayyi no ari ngal damal ɗon atfalum fi hijri rasulillah
boobo hoy ka buse nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam e nder ɗin hadiseji ɗon fof jomiraɓe gadde ɓen no catégorie ji ɗen hadiseji ɗon waɗe dame tati e damal goo nelaaɗo sallam ko mawɓe fay ɓen tigi neyata e damal goo e dame hadiseji goo nelaaɗo niwde mofte ɗen tigi e damal goo nelaaɗo ko bobo ɓen tigi on niwde boboɓe peluɓe ndaaru ka nelaaɗo neyi ɗon tagge fongo fof oɗo bobo bintu umama o rondama ko bobo penu addanama nelaaɗo sallam yo nelaaɗo toɓɓumo fembamo inde ɓe addi mo no nelaaɗo wundorno bobo on nelaaɗo sallam tawi no maɗɗi tamarore ɓe tuuɗi kara bobo hunduko bobo on ɓe maɗɗinirimo tamarore nden toni maɓɓe ɗiɗi waɗaɗi barki ɗi tamarore nden ko weeli kon e ko Allah waɗi barki e lewñedi e tuutaɗe nelaaɗo ɗen wawari heƴude bobo mo lewni ɓay o lewni e maɓɓe nene bobo jiɗorimo to sahabaɓe makoɗi to conci nelaaɗo moddinama bawle kay nelaaɗo kan no andi ɗum ko moƴƴere maɓɓe ɓe noddi sahabaɓe ɓe maaki ko gorko ni ka ko debbo nene bobo inni moɗi ko kaarijo naslam maaki awa fi yeeso yuksalu min bawlil jariya wa yurassu min bawlil gulam si tawi ko bobo jiwo haɗay ko yo lootu bawle ɗen itto si tawi ko bobo gorko haɗay fiɗɗe ɗum andi enen ɗiɗo e neyama ɗon ɓe gandinama si ɗum waɗino guerde nelaaɗo no huwodirde boboɓe ɓen himo newude mofte makko ɗen e nder huwodiral ngal kanko e fayɓe ndaaro nokku goo ko mawɓe boboɓe ɓen nelaaɗo newde ndaaro nokku goo nelaaɗo newde boboɓe ɓen Anas bun Malik ridwanullahi alayhi himo filli konngol o wi ñande goo nelaaɗo nulilam hingal e on maako ɗon on hadis ɗon e ngal damal ɗo atfalum fi hijri rasulillah ka sahihul Bukhari o wi nelaaɗo nulimo o yeehi o waɗi kala aada no pay koye warrata noon o yejjitimo nula o jooɗude e pay koye ɓe fija ka jaarini nelaaɗo habbike mo ha goddol mum iwi hay e nulal ngal hiɓe seenade nokku goo ma ka juulide haaju maɓɓe ɓe alɓetemo fija ka jaarini maki e pay ko mi nulanoma ɓe toni sokeje ɗe wa foccowo andi nela salam hande townade junngo ha lewniki maɓɓe yiya fi goɗɗo ko tigi o townu ta juuɗe ɗen e endu ndun no feppoli ɗum mo foccay needi mo foccira e needi na yo townir ga ena luppotoɗo mbabba famine ko darban hayre mubrihin wona yo barmi nela salam ɓe tawi ɓaɓe towni soke gon pay ko ngum ɓanti o sikki ɓe foccay mum o wi wallahi ya rasulallah mi yejjito o wi mi yejjito nelaɗo wallintini soke o gon ɓe maaki lawla anni akhshallah la darabtuka ala nisyan ɓe maaki so wonano tawde miɗo huula Allah mi piyeteno fi ko yejjituɗa ko tarbiya molanaɗo yalti ɗon pay kun andi kun focceteno si wonano saabu Allah kun focceteno kun yiɗay o Allah mo kun daɗiri saabu mum ka ko gañemo o yiɗay Allah Anas wi min si mi añi Allah haray mi famari de ñande ko saabu Allah haɗi mi focce be mi yiɗa Allah o bobo o mawnide yiɗugol Allah yani koye ƴettu oɗo waɗen harisa yoɗen tuten andinen ɓiɓɓe men fi Allahu tabaraka wa taala yiiden e ɓe wonɓe kafidude Allah e ceede en e talki en e bakanji en andinen ɓe ɓe faayi ɗum nafata lorrata sa hayki lorratama si a gollitiri ɗum nafatama perdinima tulla karamama na aduna yiite yalla dambe haray la ilaha illallah o konngol ngol hiɗen andi mo ƴettingol konngol ɓuri añude konngol ɓuri haɓude ko oɗo shirku oɗo shirku noon ko kafidugol Allahu tabaraka wa taala e goɗɗum ɓaawo ko yewtere télévision ni ko saa'i ko saa'i happaɗo en raɓɓiɗinoray honɗum yen andu kala ƴettuɗo talkuru haɓɓi e makko ma bakangol ma seedere ma watti coñcoyno ɗo wiyete koye leppi jeeɗiɗi couleur hoy fandori kunɗo yo dandu ɗum ma no dandinorde bone yo ando shirkani Allahu tabaraka wa taala annabijo sallam kani innama tamaimu wa tiwala shirkun ɗi bakanji ɗin e yittugol tere e kulle ɗen haɓɓo ɗum kalke ɗin e bakanji ɗin annabijo sallam maki ɗum ko shirku yen andu noon mo shirkani Allahu tabaraka wa taala qad harrama Allahu alayhi aljanna Allah harminanimo aljanna sabu ko ɓuri bonande konngol la ilaha illallah ko shirku ko ɗum waɗi ɓaawo ɓe landike oɗo karamakojo meɗen mawɗo cheikhul islam ibnul qayyim fi ko wiyete shirku firo mum o maaki yoni ko karamako angen maako no kon ibnu taymiya o maaki a shirku ko taswiyatu gayri llahi ma allahi subhanahu wa taala fi khasa'isihi azza wa jalla ko taswiyatu gayri llahi ma allahi fi khasa'isihi subhanahu wa taala ko fonnugol tana Allah e Allah e ɗer ɗinɗi Allah hettori cheikh ibrahim so tawi mi weelama eɗo mari ñamete mi wi o korela mi ñama na shirku
miɗo ɗonɗa o korela ndiyam mi yara ɗum na shirku miɗo durma o korela bombom minti e lekki muɗum ɗum na shirku kono si mi ari ka mum mini cheikh ibrahima mi jiidaki tawi ɗo gandi lekki fi jiidi wallelam mi heɓaki lekki ara mi shirkari kono si mi wi cheikh ibrahima wallelam mi jiido ara mi shirki on famine bon cheikh ibrahima si ɗo gandi ka buuɗi heɓoto fewdo ɗo e lagine wallelam hewtiɗoya ton haysi ko zéri kore ma lolama yowmu si ɗo gandi ka buuɗi heɓoto wallelam min fewdo ɗo ɗo no sattirilam tindi gollal lawol kadi heɓoyto ɗum na shirku kono cheikh ibrahima jonnela lekki archike modi si ɗo marno ɗum na ɗon mi tawayno kami wi jonnela lekki arsike ɗum onon o ngala lekki arsike ko marɗon ko andugol ka buuɗi heɓorta tindinalan ɗon lekki arsike on koye juuɗe allah woni huwa razaqu dul quwwati lmatin haray ko sifa ɗiɗo yimɓeɓe duwa famude wona hollugol yimɓe ɓen haajuji maɓɓe ɗi ɓe gaynata ɗi wiyete shirku ko hollugol ɓe haaju tawowo ko allah hertori haaju mo allah hertori mo holli on haaju ɗon goɗɗo haray o shirki haray ko ɗum ɗo wiyete shirku ko shirku ɓuuri bonande gol ɗo konngol la ilaha illallah saabu nelaɓe annabaɓe adaduji mum ujunaji mum ko allah nuli fop ko fi haɓugol oɗo shirku tabitina la ilaha illallah ɗum ɗo no laaɓanen e qur'an allahu tabaraka wa taala wi wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha wajtanibu tagut aya qur'an on ni allah wi min immini min nuli e kala mofte e kala yimɓe a toute communauté kala yimɓe min nuli e maɓɓe nelaɗo mo andan nelaɓe ɓe andanɗa hoorema hiɓe yamira ɓe rewe allah tun haran kafidari allah e goɗɗum woɗɗite shirkuji ɗin e sanamuji ɗi gelke haray jama no duwa famde ɗum ɗo konngol la ilaha illallah ngol firo maggal on ko reweteɗo ala tawa no handi e dewal ngal sona tan ko allah ye gandu liddu maggal on ko bonnata konngol ngol ko shirku si neɗɗo memi shirku on haray la ilaha illallah o yeehi hunaka maasi bakkatuji no woodi tawayɗi on tigi no wawi faggitade ɗin hara la ilaha illallah on bonari neɗɗo gona fasik fi hukmi l islam ka ñawore islam wona yaltuɗo e ɗoftare masalan oɗo neɗɗo ko julɗo o juulaygoy o hooraygoy kono yaray beere oɗo wiyetake kefere li annahu sharib al hamar wona o yittake beere saabu ɗum no anda o faggitike bakkatu so o tubari ka anna ɗo o laɓɓini on bakkatu ɗon o tawoye ɗum ka balansi makko ɗum peesoye ñoƴƴa moƴƴi ɗi naɓa mo yitegoy famine fi oɗo neɗɗo o waɗi oɗo zina e bonde mum ɓawe ɗen andi zina o nela salam maki la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min neɗɗo gomɗinɗo wonari gomɗinɗo sanga woni wadde zina zina on ko golle bonɗe e allahu tabaraka wa taala kambirani lette molanaɗe waɗoɓe ɗum ɓe ɗum e bonde mum si neɗɗo waɗi ɗum ɗon o wiyetake o yalti kal islam o wiyetake kafiru billah o wiyete ko asil lillah ko yedduɗo allahu tabaraka wa taala kono shirku o si on ɗigi memimo haray o soɓi ka allah o harmi ka dina islam o yalti hande kadi o wonti kefeero innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu nnar wa ma lizalimina min ansar الظالمون في هذه الآية من هم؟ المشركون لأن الشرك ظلم عظيم سبب الشرك أنكو توني مودي والله تبارك وتعالى أنكو توني هذا يلتي من دينا julɓe watta haqqille mum naafi karama koɓe no fetti shirku on waɗi geɓe tati shirkul akbar e asfar on e hafi on no anda janno on ko wano ɗi piiji sujjangol leggal en desugol naada ka suudu mum ko faabora en haɓɓagol konko walli torte e ɓaaɓagol konko dandi norte e sifano ɗin piiji ko shirku jannon ɗon no anda tosoko ngon ko yiingo ko no anda hafi on ko konngu ɗiɗi neɗɗo no kafidira hara allah e goɗɗum kafaka ɓernde makko ka fonno makko kono kafika haala makko wono barki allah e moɗon macha allahu wa chita on famine tawa ɓerde nden fiɓa na allah e kaarijo kono a wi'i ɗum a waɗi shirku suuɗiɗo ɗiɗo fof shirkuji no harmi cheikh ibrahim e kala musidɓe tedduɓe e punniɓe men fewtodirɓe amen fewɗo ɗo ka évasion guinen hara inchallahu meɗen tori on ɓeydugol duumagol e oɗo télévision e oɗo émission meɗen fi ɓantal dina islam e fi famingol yimɓe ko allahu tabaraka wa taala tagiriɓe saabu muɗum huliknade aji lel ibada allahu tabaraka wa taala wi wa ma halaktu ljinna wal insa illa liyabudun min tagirari jinna yimɓe sona fiyoɓe rewmen si tawi évasion guine wallitike en fino ngal ɗo dewal famora en duwanike télévision on e radio on e dendagal journaliste koni e gollude ɗo e joom muɗum e kanko addanɓen oɗo télévision e ɗiɗo leydi men inchallah haray ɗo jama ɗon weltana sage haray o toɓɓere ko ɓe yewti en ɗo fiyoɗo ɓen hon shirku nde gandi ɗum ɗo ko hunde meeɓude
gibande makko Allah subhanahu wa ta'ala déclare o neli annabaɓen ka hoore ɗiɗo ɗen leydi ko nelirnoɓen ko sabu ihtilafu waɗi Allah subhanahu wa ta'ala kanko wona rewede ɓawo rewgol mo kanko tun woodi yollutuɓe goɗɗum ngo ko rewete tayna Allah subhanahu wa ta'ala waɗi c'est dari déclaration annabajo arano mo Allah subhanahu wa ta'ala adi nelde on ka hoore leydi ɗo ɗen hosɗi annabi adama alayhi salam annabi nuh o wi wa qalu la tadharunna alihatakum ay wa makaru makaran kubbara taw ɗo ande ɓen hunde nden taw ko hunde bonde ko hunde hulɓiɗinde kam ko Allah subhanahu wa ta'ala wagad makaru makaran kubbara ɓe fewji ɗo fewjore hulɓininde ko noon nden fewjore la tadharunna alihatakum ay ɗo taw ɓe fuɗɗori allaji maɓɓe ɗi reweteɗi ɗin wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa yahuqa wa nasra tay noon ɓeeɗo ko yimɓe moƴƴuɓe wonno way yewtere mum nden ka arande hollugol adeti ɓen enen nootiɓe ɓen asalaf wal khalaf ko ɗo ɗen ɓen ɗon kadi heɓuno probléme on so yi ha joni enen kay no woodi woɓɓe goo ɗo ɗen darotoɓe yuwa annabaɓe kaka ɓeeɗo yimɓe annabi nuhu arnoɗon ɓeeɗo kadi ko ɗon fewti soman ɓeeɗa kadi bonki koye bonki tokkoto naam ɓeeɗa kadi ko yimɓe moƴƴuɓe wonno ɓe ƴetti sanamuji moƴƴini waɗi ɓe feƴƴunoɓe ko ɗi wonno rewde waɗen ɓeeɗo ɗen mo hewte yejjude waɗen ɓe rewetede ɗum Allah subhanahu wa ta'ala neli annabi nuhu fi yo nodduɓe wewaye ɗum faqultu stahfiru rabbakum innahu kana ghaffara hollugol kaw ɓe waɗi kon lawaki Allah tikkanali ɓe tikkere dow ittata taw yoɓe insino mais condition on ko yoɓe insino ɓe accita konko ɗo ni muɗum few ko yoɓe insino ɓe accita ko ni muɗum ko few ɓe noto Allah subhanahu wa ta'ala Allah hafrana ɓe ɓawo nde hafrani ɓe o moƴƴo e maɓɓe kadi moƴƴereji ɗuɗuɗi donc so yi ɗo on Allah subhanahu wa ta'ala holli si neɗɗo on ɓoorike ko woni e muɗum ko on arti ka laawol peewal Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴoray e makko noneji ɗuɗɗi yursili sama aleykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara haala landiti ma lakum la tarjuna lillahi wa qara donc sen darti ɗum ɗo yahayɓe ɓen ka karama ko batinijo wallan fi arsike wallan fi jiiɗi wallan fi ɗum ɗo katanan oɗo yo ɓe ruttino ko Allah subhanahu wa ta'ala Allah waɗnayno ɓe ɗon noon ko Allah no wawi ɓeeɗa Allah subhanahu wa ta'ala signalano ɓe wiyaw hay e nokku joni noon ɓa tammeɗen on ko wonɗo e hooɗade tun e ɓeɗo ɗen joni e nder minute aji ɗiɗi yimɓe no woodi wonɓe wadde bakkatuji tawata haran awona oɗo ɗen hon shirku gonɗi kal islam wano hon ɗum ɓe sonnaɓe waɗayɓe ɗo ɗi mesji wano ɓe sonnaɓe waɗayɓe ɓornateri ɗi gorko ɓornoto e tawi Allah subhanahu wa ta'ala no harmin e hoore culɗon ɓornagol ɓornatere tawata hara tere makko ɗen hino yalti e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala o jippinani en ɓornateri ɓornetendi ko ndin hanɗen ɓornade ko waɗi sen daari yaltugol annabi adama alayhi salam e nene hawwa ka aljanna adde ka leydi ɗo ko ɓaaɓe holi joni noon yalli neɗɗo holɗo on ɗon ɗen kan no jotana natoygol ka aljanna wonnoɗo toon ɗen o holi o yaltinama an sa holiɗo aɗa yewde est ce que philosophie on falsafa on no laɓɓini ɗum ɓoyɗum e si tawi ɓen meɗen adama yumma meɗen hawwa ɓaawo conci ɗin ɓoorike maɓɓe ke aljanna ɓe wonti ɓooriɓe ɓe wonti korni joni ɓe darori ni ɓe yaltinama ka aljanna ɓaawo ɓe holi holli wonde holɗo fokkita aljanna famine e si ko yoɓe arga ka hoore leydi ga fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabia hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ko yon arka hoore leydi ga nelaɓe an peewal an aroye on si on jokki ngal ɗon peewal on tuma watte kadi ka aljanna ko aljannatu llati kuntum tu'adun famine hiɗen fodama ɓen meɗen adam e yumma meɗen hawwa yaltika aljanna toon fi en hotu toon ko yen arnon golle gonde moƴƴe ga yangitoɗen visa on fi hotugol toon joni noon kala sonnaji accitirɗo nin ɓandu mum ma tokkowo cukuli ma tokkowo peɗali bonta ɓandu makko noy kene haray ɗo yo andu ala gollude ɗo golle naɓayɗe aljanna ɓe wiyaari o natoyta ɓa en ganda battane makko jungo Allah woni en ganda battane makko kono noon ɗo yo andu fi yo hotoy ka aljanna toon haray ko bee o ƴetta conci ɗin ko bee o hayka nandintinagol e worɓe ɓen ko bee o itta tere tokkade ɓe yondinor ko Allah waɗanma d' abord ɗum no adde probléme ji ɗeɓal ɗo tigui mi yeeɗo e radio goo min e docteur jo médecin jo meɗen goo e radio meɗen goo tawi ko ɗon no émission on ɗo cosmétique ni o tokkugol pédale e cukuli ɗum fof no jogui hannde e en ɗumaji nambaraji ka cellal no jogui probléme ji e gurdam yimɓe ɓen kolɗinagol ngol e iwgol e tagungo Allah waɗi on tigui ɗum ɗo aray no jogui probléme inchallah haray ɓaawo eɗen anndi sahay men on haray koko hewti
toɓɓere immere nde mouhammadou rasulullahi ko tokkodiri la ilaha illallah on ko en yewto e ɗum ñande goo hara saayi on en wawa yañuno ɗen on toɓɓere hande mi tañƴini minute aji ɗi jogui ɗen ɗin ɗo ko woɗɗi e hara yen gandu la ilaha illallah on ko ɗum woni saabiwal aljanna ngal ko ngal ɗo woni sottirgal aljanna ngal si ɗum ɗo boniri neɗɗo o fokkita e moƴƴere allah mo maayi ngol ɗo konngol bonirarimo o naata e aljanna aljanna ko galle makko o wuuray ka aljanna o nemino gurdan ɗan lamnata abadan fooma en torki allah naade en aljanna ɗum noon haray ɗo ko cheikh ibrahima e wata jannude fof ka évasion ɗo ka télévision ɗo hara yo jama o rutto e karama ko ɓe ƴetta defte ɗen janngoya saabu kala mo reedu mum maƴi ɗo jemma o ɗaɓɓita e docteur ɓe siwi hara inchallah yo jama o ɗaɓɓito karama ko salillahuma ala nabina mouhammadin wa ala alihi wa sahbi sallam sallallah sallam o weltanama yo allah subahana taala koko mbaraji ɗin assalamu aleykum wa rahmatullah ara en sumin ara yo won kadi inchallahu tabaraka wa taala